Hello, and your name Adolphonum, Midindi, Christy, and I'm your sole agent, Emma Glitz and Glow Engineer Organic Food, Canada. Glitz and Glow Engineer Organic Food companies, and no na Mr. Santiago Nene Nana Brown, Eda Anon. Bibi Biara, a far Glitz and Glow with me war. Caramel set, me war, repairing set, me half cast, me war, customized set. Stretch mark, hair pomade, and Palenku, a tutu phone, cocoa phone, Nina, purely organic, a Benrian and swag, organic food, no, a ban also I will contain Tom Brown, me war and zomi papa be, me war a war, no spices, you name it. If I charge your screen, I silver me number or no more. First number for more inquiries. You see anywhere, wherever you are in Canada. So what Toronto, so Brampton, Georgetown, Oakville, everywhere, Oshawa, wherever, Alberta, Nina, meeting me a shipment abroad or no more. And see, Madam was say. My Yamamo Aquaba Ediba Jagana TV and so Yaka Jagana TV and not what is so we stand for the truth. And some are edit and they did share that him and Jimmy Dry. Did it be ever so one the way with the apostle a woman Ghana and ne ama hodo and so. And they are better and come on no moment and can ye do February bush many say ya. Yana yenimsa ya bosomi ya yedede odo eti. Nemom afi bosomi February de ayara huye pa. Ede amayen o my Ghana. Ene say afi bosomi mu a ena ye nua bemba Christian Atsu sam. Na matorencha mu si ye e wo siri anita kimem woto anananom e won se do abusuafo ene aban gusua e ka wo madwe abomu e de apeno kwa brekrakra. Na abra aban ne ebusuafo ka wo ho abomu ne de na eye ebusuafio ne de adofo na ekusu ekoho kochiache ebusuafo enipa dodo na akoho eye Black Star for dodo na so akoho adofo dodo na ena ekoho kochiache eye ebusuafo na ye maame ba ko awo ye nyutuni wo Ghana ha asese woti akwantuo mu eba Black Star for se eba ne se bia ye kosi akan ewo eye World Cup anase bibisa na wo jre ne ho ebonyom edema Black Star enye obi asa ye maame eye Grace Ashely wono so enne wakwa kopie mu ewo eye ye nua bema no de busuafie ho a wono so ekwachiachi ebusuafo na wachre wo mo sadie owo anaso wadene do edi ache busuafo sadie na woni ye nua bema no etie ye maame Grace Ashely ekwakopie mu ewo Christian Atsu ne busuafie ho na odi nsem bi etudwa ebeko na yakwakotie ne nsem wo wodi tudwa afenso wa record enyum wa ye enyum edi amaye nua bema sadie yenim se eba nyum to odi aye maame Grace Ashely wo ya de pa Black Star for nyum ne kwani abanyina wo ya de papa enu nti ye nua bema no to ye no wo so wanya hwe hansa enu nti wa ye enyum edi amaye nua bema no na yanko hwede ko so wo ne nsem bia wode tudwa no ebie wede nada ye nyina ye ho ase na mama Ghana fo nyina ye ho yakọ emse asem ne baaye no na enye asem a ede kra na mfitiase no asa ye hunu no eno na ama ye hu ba bia na ye gina papa enti na mpa ya ye bo ane se anka ye beti ane se sanya ye yie bi mu a na omonye omu ana omonye omu chadidi mu no anka ye be hu ye nua be ma Christian Atsu no nanka nyame adom nanka ne ho anka ana bridge ati sei aboyen abo oman Ghana na abo Christian Atsu abusua na abi aboyen na ye ne omu edi nsawoso nyina enti enya asema eye de na enya ade a eye easy to take it but enya ba ewrade na de ma ono nso na efa Obedi sase upo nyuma eye Black Star team no aboko players ni na di wo ene ya woni hoi eye ade e bebu abem e wadwuma wo ye ma eye Black Star team na
But I say, I'm saying, and you might say, dear, I am not, yeah. You're seeing young cranny moon to think, baby, I didn't do it. Christian only hobby. And your best accepting sanity. Now, next time, begin a year. In memories, you bet me a kind. Everybody did at their castle, and say, or Baba yet to my cassia party, I'm on my gun. Now, say, everybody did at their tune. It could be. And dear, and Ashely, a ball legend or more one by any party qua. When you say Christian, you do will not be left out. Now, I have to be and my way, not at all, not at all. I saw Batu in Suma, no one joins swimming. Medium in himself Christian, I am a jay, and a humble Sian son of Tinty. When himself ready at Nessie, you bar. Son of me, because, one of the guys that Menaka on 2 occasions, what you say, or Donipa, or Nipa, Niamu Yapa. And Samuel Tinty, when himself ready at the SCA. Nipa and I enter Isaiah 57 cast and be our fortune in a cock. Young fine say a kumamu. And now Bonnie beer, a beer never one and who knows, but be a free and an arm wire. Tima fine say a son and a buy, but in a day and a penny, or peso and a question. The Christian dear, he didn't empire the beard. And as a pa, and says a baby to say, Abba, Magina, a fidel sonama for Quanya, Sonamanda, see records as it. Pa sanse omona omambo mechidom amama ye adwuma metimi aye enyo ne ntwere yemu enni bibia mu ayesi records director na enam ne so ma enwumi etimi pieye na pahye yenkura bebre sanse onim se ye ne mrante na nanam ntino wuntimi nkofi ho abra bibia anye den enkita at least there should be something ntino ye present enwum we emra na ye nikura anye den enna ye ho so eye adwuma ye 3 nights ejina so ye video e de kan ho ntino ye dedicate ma busua no na ya ka kire mi Christian Atsu ba bi o se ye re enfim adwuma wa some problem le wo mo a wo kan ye wo bi mo a ma wo kai a ma wo yom show say the Christian Atsu en kan ne aya ne yam semi wo ho ye nkwala okitomo hunjanka Christian show mo na me hu say amana na watu no o feel it menim say enye ade a eye mre ede manyanka ene husia say obi betu no wasi ho eye nsika tia na misuma nkwalanko Pastor na meja wo wawa and Yamapana Christian area fifra water or the boa in Yanka. There were Black Star players, they will never be tips you or Monson Yakopon to Local People. So even one person will man for Frano. But then I bet Paway so I can't say the celebrities are all men, celebrity Makana Paway so true. I'm a Cassady, whom ran a true beer. Rich Minya said, "We can also be a Kyle." Adaba kwa mepese inu Ghana fo nyina beti ase ne se giving a chede se obi betimi aka se me de ade eche a gift se nyame amfa ma wa untimi nye because we have a lot of people they are billionaires onye ni sika emfa enche onye ni sika emfa mwa obi na se e ade a nyame e de bo wo na ehye wo mu a it doesn't matter. Kakrabia wobiano, you are always ready to share with people because Yaminim say as sharing is caring. And the moment I say, when a bit more sharing, then you are caring for well-being. And media say Obi ye bibi and Yamestra Ghana and say Christian was doing a lot of things and he was hiding them. And yeah, they are not Odyssey because yam my Ghana no yebuni pabam. Yebuni pabam entino and answer your born and a can huntino. A idea on yan trenipa. Na minimum say in secrecy, nipa bebre yan niama bebramoso, omon yanya den, enfan trenipa are just a beneficiaries no na dachim bibisia on betini until Christian Atsu dies. Nami ya sure say
yeah na enim kakra say enim say oya adoye ne niam no menya sure say na nkrofo bebre enim say go to details but owu ye no ye hu say wa ha nkrofo bi pa enti niam aka ne say eya kyede say yamfa nche wa wuntimi nye na say ye de kyewo so na say wo ye a emma obi kasa bi nye den emu wabam niam betumi bia ye na fabo a wo man Ghana na fabo a temamufo a omutim sa na nyame bo wo a wuntimi ensesa na de biara da sana me na sadie medi kai me bo mon kaye no memende da yenim yi 4th March on the 4th March ena da ebusuafo etu esi wo sa yede bedi ne na wotwe da ye nua be ma no ne na wotwe da 4th March memende da yenim ya ena chese ebusuafo etu esi wo sa yede bedi ne na wotwe da neno ena ye maame Grace Ashely enso akire mu chese ne na wotwe da no so wo beba no odi na new nyam aba betai jumedi ne chefefe enyum na wa record no so obeba beto na wodi ahye nua no animonyam no wa kire de se o wadofo eta nachi enunti wakoi wonkoda asomdwem na wono de wogidi se abra wakoi nyankopon kukumu Abraham kukumu ena ye nua be ma no ebekwa kode sanse ye nua be me eyobi abodo nipa ayemuye no wopepa de wofa ne kwa enunti wonim se ye nua be ma no wakoi na wokoda Abraham kukumu na ebusuafo yede ye nua be ma Christian Atsu die no esi no ya nti asamode yeda sore ya nti asamode ene sen anje bia ena yete se eye konfu kolegi na yire ko awoso wa wama na bofra no nso a eye ne ba wade bagigi nani nso abofra no nso amma asemi kwaya arehosam pa edema o man Ghana afen nso yeda sore ya ye nua be ma Dr. Likey won nso ahwere ne ba tesa wo ya bofra fe ne wonya bosome miensa oh wetimi ahwere ne ba na bofre na enti aye nyampo etese enye nyankopon ne di ye ho afofie mpodi a na nka ye Dr. Likey no wono anka sai bedi ka hwere ne nkwa na nu achimpo anza na ne bayi aba ba hwere ne nkwa adenya wo beje eye award bi ewo nkran ha eye weekend ye twemu na bra wo fa flight a wo se kokumasa no yes ne flight no edane ya enye nyame ne di ne ho afofie a kono so ato anana no awo ensiedo na nso nyankopon yadom ye nua be ma ne tenkwam yada sore ya ne ba no ye ne ba na bofra a baby ngenge afi na bofra no enya bosome miensa abofra no ahwere ne nkwa asami ayaro wosam edi ama ye nua be ma no ene ye nyina na ye ma ne hyeden se on hyeden esanse enna form sa eye ni team fo no dodo na akwa akopie mu wo wa mo cheche ne re ye nua ba ma colleague wono nso akopie mu wo asemi de ento wa na ufa de tra na to wa wo ne se enye fedi agoro wo ba a wo de ni ba gigi wani abofra wenya trema zanka ne hwa ye ni kenika wo de ne ba gigi wani no wa ye ni amama wa sere kakra no ahwere ne nkwa asemi ayara wosam de yesere ne sanyankopon ebe sha nemo ete amano yenko na yenko tie de koso wo abra ni nuanom ne nadofo ekohia ya wo mo echeche ne be Arabushon for said munim no edini e Collins otin betimi afra me kon for colleague le digital kon for ena from enye ize sabi mpanyim for se edru manfo so ane kai ya no ena ye benada tuntum yanka bi anhyem yanti kutami yanti jame yani aye nua bema aka Ebeneza ono so ahwere ne ba a kire se ayare hosem ne doba korope baketwa wa wo no fofra kola a kire se wode ne begigi nani abisi na name akra no efrim aye nyame dia brichi kese na abo the movie industry mekanisa aka eye nua enti obi a wotwasi ni bia na me ho aka sade eto me a
moye maame no yesre adofo se mo be frɛ no na mo akyekere ne re na maka nkranhye sem e de akyere no na mesre onyankopɔn se nyame o kyekere me komfo colleague me re no se nyame no on kyekere ne re twan ni nyina na waka no ene yeda sore ya anti asempa na ye mpani se ebeti ni sei nanso du nyame pɛ ene oye abanisa ye nua akabeniza ene ade atonani papa enti yeguso ene ya bomoden akopɛ baabi de abofra no ato kasa yakusia kwa katanchi na de ebusuafo no ne anuafo na afofo kakra na yehia ye fefa ye ho adwene nti sɛ de kolege kan no wo frɛ na wo nso amakyere ne ye do bibia ase na mi show bibia esra mu ada yehia de aduru ne de monka ye mpa bom na mom yemfa ye ho menyame na ye hu ne sɛ we are in the end time because ewu a ekoso sesei no e foro adwene ne ntiase so meti wo bia na me ye mahye no enafom Oma yemfa de ye bia antofom na yempagye yani yensere nyame sɛ yemfunso bi mpo ene ya Awurade ntwa ne mehwe no mfa nkyɛ na me nhyira wo asami ayarahosam na yama yenia be ma ne hyeden yama ba ta ne so hyeden san sɛ wedie enafom enye easy ebi nto woda ena ofa ne tsra na ebi atowa obehu sade esitie yama yenia be ma no so on hyeden yankopon ebe hye na nemo ade amman ebusia ha na brama kwan ama yede yankomo twetwe no ebesi edin amede so eyeda ache hima adwoa nati asadaka sie enkoma glit and glow skincare Kinaata table and a Janelle organic food dedi ho enkoma production cream makram surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venicare no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.